Mali, Burkina Faso na Niger byavuyemo. Peut-être ibyo bihugu nabyo tutazaguma kwita gutyo. Yes, dans les prochains jours. Ntabwo uzatubyita Niger, Mali, Burkina Faso, non. Peut-être tuzabyita ripita kuguma. Nabonye bavuga ngo AS. Iriya na alliance ariko ni ripita kuguma. Donc kizaba ari igihugu kimwe gifite idarapo rimwe, défense imwe, ifaranga rimwe, ururimi rumwe. C'est ça ce que nous souhaitons. Bon, mbabare kubivuga kare ariko nibyo dutegereje. Kwivana muri CEDEAO kwa bino bihugu bizabifasha iki? Kugumayo muri CEDEAO bibafashije ikibanza wumve nanyu nkubaza. Kuguma muri CEDEAO bibafashije iki? Ariko uri mu bantu batubwira unité na union kwishyira hamwe. Ariko kuri inshuro ibihugu birava muri CEDEAO wari umuryango bishyize hamwe ukavuga ngo ni byiza. Bashigaje kuva muri Union Africaine. Nayo urabona hari tendance. Yes. Yusiriye. Batayivuyemo bakoze amakosa. Buretse kubazayivamo ibyo ndabizi. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye, tubifurize kugira icyumweru cyiza. Turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya. Dr. uraho neza? Sawa. Ni amahoro? Umwaka umeze neza, urabona biri kugenda? Umwaka we. Wa 24. Ibintu by'imyaka yanyu mukabimbwira. Kubera iki? No, igihe ni igihe reba sinzi simbona ukuntu iby'imyaka ya reference y'imyaka nta sense bifite. Ahubwo uryo reba situation turimo actuelle. C'est bien kuva hari intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye ryari. Mu kwa kabiri kwa 2022. C'est ça le début du changement. Niho umwaka watangiye. Iriya ntambara nkuko nabibabwiye kenshi yari opportunité nziza historique nziza kuri Afrika. Ya ni nabyo tugiye kuganiraho tugaruka ku byabaye muri CEDEAO. Ejo bundi twagiye kubona tubona ibihugu bya Mali, Niger na Burkina Faso ya Traoré bavuye muri CEDEAO. Dr. Bira bintu biratunguranye, biratangaje, birababaje, bigize bite? Sinzi gituma uhera kuri CEDEAO kutahera kuri Sahel na CEDEAO byose ni ibyabyawe na Occident. Nta gitangaje kirimo rero kubona bisenyuka. Gusa birashimishije kuko ni ibintu biba gake muri Afrika. Nibyo nakubwiraga ibyo wita umwaka ahubwo turi muri periode de changement, turi muri revolution iri continuelle. Nta cyantunguye rero byaranshimishije gusa kuva Sahel yasenyuka kuko Sahel yarasenyutse na CEDEAO yasenyutse birashimishije. Ubwo Sahel yo ni iyihe ku batayizi? Ni bira bihugu bitanu. G5 ni Chad, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, ariko mbona ntibikirimo. Mali, Burkina Faso na Niger byavuyemo.
peut-être ibyo bihugu nabyo tutazaguma kwita gutyo. Yes, dans les prochains jours ntabwo uzatubyita Niger, Mali, Burkina Faso, non, peut-être tuzabyita ripita kuguma. nabonye bavuga ngo AS iriya ni alliance ariko ni ripita kuguma. Donc kizaba ari igihugu kimwe gifite idarapo rimwe, defense imwe, ifaranga rimwe, ururimi rumwe. C'est ça ce que nous souhaitons. Bon, mbabarire kubivuga kare ariko nibyo dutegereje, tubitegereje avec impatience. Tuzishima igihe muri Afurika hatazakira ibihugu 55 cyangwa 54, hari 51. Nitugira Imana bibe kimwe. Afurika nayo kontinent ifite ibihugu byinshi, nta sansi bifite. Uburayi bujya gusenyuka byabaye byinshi. Donc uburayi bujya gusenyuka ibihugu byabaye byinshi, ibyo murabizi. Kuva muri 1850 hamaze kuvuka ibihugu byinshi cyane, sibyo? Ntabwo mubizi. Yugoslavia yavuye mu 7, nuko za Polonye zavutse, nuko za Hongrie zavutse, nuko na Kosovo yavutse. Donc iyo kontinent ijya kugira ibibazo ibyara ibihugu byinshi. Afurika rero byadushimisha bibaye muri sens contraire, tukagira ibihugu biki, kuko ibihugu biri muri Afurika si twebwe twabishyizeho, no, sibyo? Gira ngo ibyo murabizi. Murabizi uko imipaka yaje. Afurika bayigabanye nk'abagabana umuhigo. Murabyibuka igihe le 28 mai ku itariki 28 z'ukwa gatanu mu 1879, aho Victor Hugo yavugaga ati Imana yahaye Afurika uburayi, nimugende muyifate. Bamaze kugira umunsi mukuru birabise guhagarika ubucakara, batahagaritse bahinduye gusa bakabyita colonisation. Ati Imana yahaye Afurika uburayi, mugende muyifate. Ati allez peuple. Baraza ni Afurika, ni twebwe twagize ikintu bita frontière ligne ubwa mbere. Frontière ligne urumva icyo ari cyo? Imipaka ikaswe n'irati. Frontière ligne icyo gihe ni ukuvuga iki? Nation ntibayireba. Ntabwo urugero ubundi hagomye kuba frontière zone zikora naturellement. Noneho frontière ligne ni ukuvuga ngurugero eka nk'u Rwanda, la nation rwandaise déborde le Rwanda, nation y'u Rwanda irarenga u Rwanda. Yego. Noneho icyo gihe bikreya ikintu bise minorité. Niba nkakasa umupaka ntitaye kuri culture, ntitaye kuri iyo nation, haraga parti gato k'iyo nation kajya hariya hakurya. Ako kantu karagenda kari minorité. Nikaba minorité ntabwo kabagisebute hariya kagiye. Nikata bagisebute hari conflit. Ndajustifie ituma ngomba kuhaba nga protege. Ubwo seroka y'abavuga ikinyarwanda bari ku ruhande rwa Kongo. Saho gusa ariko. Saho gusa nuko ari iyo example gusa naguhaye. Noneho ndaguma ngo protege. Birajustifia ko giye umukorizateur nguma aho ngaho. Ndazana base militaire, ndazana métier de la paix, ndazana imfashanyo, kuko niba déplacer abantu, niba hari conflit, hari abantu bagomba gufashwa, n'igihugu cyose kigomba gufashwa. Noneho Afrika yumve ko igomba kubaho ifite inkunga ifashwa. Inkunga niyo ntwaro ya mbere mbi muri Afrika. Inkunga irutwa n'amasanction. Je préfère ko badufatira ibihano aho kuduha inkunga. Yego. None si inkunga n'amasanction bahitamo iki? Gufatirwa no guhabwa inkunga bahitamo iki? Afrika abenshi ntekereza ko bahitamo inkunga. Oya nakubajije wowe. Kuko turi ko turabariza abandi ibyo bahitamo si byo tureba. Tugomba kubabwira. We ari cyo nahitamo urakizi. Bahitamo iki? Urakizi. Oya ntacyo nzi. Urakizi doctor. Je nahitamo ibihano. Nahitamo gufatirwa ibihano. Uretse ko bitari legal nabyo ntawabifatira.
kuko ibihugu byafatiye ibihano nta kibazo byagize. Uburusiya bwafatiye ibihano nta kibazo bufite. Korea, Iran yafatiye ibihano nta kibazo ifite. Ntabwo dukize gusumba Iran, ntabwo dukize gusumba Korea, ntabwo dukize gusumba Uburusiya. Ariko Afrika duhabwa inkunga buri munsi, nitwe dukeneye. Iminsi yo nkunga imaze iki? Dr. ariko iyo urebye ibi bano basirikare bahiritse ubutegetsi bakoze byo kwivana muri CEDEAO, ntaho byaba bihuriye no kuba CEDEAO yari yaranze n'ubundi kubemera no kwemera ubutegetsi bwabo? CEDEAO yemera ubutegetsi bwabo gute? Ariko se banzu urebe ibihugu bigize CEDEAO si 15 ibyakoze kudeta ni bingahe? Si 8. Ibyo bintu sinzi gituma muguma mubeshya. Uyu Damiba yakoze kudeta, ntabwo bamukuye amaze umwaka ko CEDEAO atacyo yavuze. Ntiyaruka gukora kudeta. Yego. CEDEAO yavuze iki? Mujye mureka tubwire abanyafurika ukuri. Uyu yakoze kudeta bamukuye ataramara umwaka, ntacyo CEDEAO yavuze. Uyu munsi niho wumvise kudeta uyu munsi? Cyane kuri gohita niho wumvise kudeta? Cyane kuri cyane niho wumvise kudeta? Kubera iki atacyo yavuze? Icyo mugomba kumenya ni ukubera iki atacyo yavuze. Ni ukubera Abafaransa baramushyikije ngo Damiba. Yego. Ntacyo makuru yavuze. Makuru yavuze Damiba avuyeho. Ubwo rero icyo bigaragaza ni iki? Ni ukuvuga ko CEDEAO iri kwirakorera Ubufaransa. Yego. Ntabwo rero les trois jeunes présidents ntabwo bakiri sukuru ni française. Aba rero bakorera Ubufaransa bari aba CEDEAO nta souveraineté bafite, nta independence bafite. Ibyo bakora biri tout à fait normal. Barakorera abashiruje. None Dr. kwivana muri CEDEAO kwa bino bihugu bizabifasha iki? Kugumayo muri CEDEAO bibafashije iki? Banza wumve nanyu nkubaze. Kuguma muri CEDEAO bibafashije iki? Ariko uri mu bantu batubwira unité na union, kwishyira hamwe. Ariko kuri iyi nshuro ibihugu birava muri CEDEAO, wari umuryango ubishyize hamwe ukavuga ngo ni byiza. Je regrette fort. Ndumva mbabaye cyane ko mutanyumva. Unité ntabwo ishobora kubaho atariho souveraineté. Igihe cyose udafite independence uvuga ngo unité ni umuntu wabafatanije, ntabwo mwafatanye. Ibyo rero biratandukanye n'ibyo mvuga. Iki priorité ni souveraineté. Priorité ni ukuba uri libre. Uri libre ni ukora icyo ushaka. Gukora icyo wategetswe ntabwo bavuga ngo mwagikoze, wagitegetswe nyine uri sukuru. Ni ibyo ngibyo Afrika ntaho yagera ikoreshwa n'abandi. Niba amakuru yaravuga ati turashyigikiye, turi kumwe na CEDEAO, turashyigikiye igitekerezo cya CEDEAO, amakuru ni ukuvuga. Ariko ibiriya ni ibintu bigaragarira buri wese. Urebye ukuntu Ubufaransa bwashyize imbaraga muri biriya, muri ziriya revolution za Niger na Burkina Faso, Abafaransa bari bashaka icyari. Afrika niba igihugu kiri libre, Abafaransa bashaka icyari. Muribuka muri Mali, biriya bihugu biragoye kubivuga witandukanije. Biruka muri Mali, birukana bariya remercier d'or bari bahari, ukuntu Ubufaransa bwarakaye bakatuma ahubwo na Cote d'Ivoire, bakatuma na Ouattara bakoreza n'abarobe n'abacanshuro baza kudestroza igihugu 46. None Dr. mbwira nyine nawe kwitandukanya icyo bizamara nyine. Kwitandukanya na CEDEAO bizamarira iki aba bantu?
si ukwitandukanya iyo uvuga ngo bitandukanye na CEDEAO nyine nibyo birantangaza. abo bantu bita abantu gute bafite souveraineté yabo, bafite independence yabo, nta wundi bakeneye, ntabwo bagikeneye kuba sukuruniza France. CEDEAO ntabwo ko CEDEAO siyo. CEDEAO il est instrumentalisé par la France, irakorera France. Ni gute se wagumana n'umuntu ukorera undi? None Dr. tubyite ko ibyo bari abasirikare bakoze ari ubushake bwa rubanda cyangwa ari ubushake bwabo n'ibyo barebaga bo bwabo? Kujya muri CEDEAO mu bushake bwa rubanda, bajya muri CEDEAO referendum yabaye. Ntacyo niba itarabaye se uyivamo. Reka kuvuga niba atari ubushake bwa rubanda uyigumamo kubera iki? Kuyivamo se babitumwe na rubanda nibura byo? Pardon? Kuba barayivuyemo n'abaturage bagiye kuyijyamo atari rubanda, no kuyivamo ntawe ntuma. Niba CEDEAO yarabayeho nta referendum, nta baturage bayitoye, kuyivamo ntabwo rinda kubabaza, kuko nitwabaje tujya kujyamo twababajije, no kuyivamo simbabaza. Ibyo biri normal. None se ahanagiye mu batantumye, none ngiye kuvamo mbanze mbabaze. None suruga abaturage bakaba bahagarariwe nande muri ibyo byose, kujyamo no kuvamo bahagarariwe nande? Niba bajyamo ntawe babwibajije bakavamo ntawe babajije, ni ibyo bategetse gusa. Banza ubyumve, ntabwo ari ibyo bategetse, bagiyemo. Hanyuma abo baturage uri kuravuga bo nta kuntu bakwishima igihe CEDEAO ifashe ibihano. Ntabwo ifashe ibihano, ntabwo usonza ari uriya mu perezida, ntabwo usonza ari uriya wakoze revolution, ni abaturage baza gusonza. Icyo kintu wakigumamo gute? Wowe umuturage yababara ngo uvuye muri kiriya kintu, ubundi si kirimo. Bafashe ibihano byanyu, biriya bihano n'ibyo abaturage baba bafashe, ntabwo bafashe ibihano bya perezida. Ubwo si umuntu yakunze kuvamo, ahubwo barabatindiye, ahubwo bashigaje kuva muri Union Africaine. Nayo urabona hari tendance. Yes, you see, batayivuyemo bakoze amakosa, uretse ko bazayivamo. Ibyo ndabizi. Gute ubizi utadoka? Ndabizi bazayivamo. Nyine gute tubwire impamvu n'uburyo. Oya, Union Africaine bizava ko yitwaye, niwumva ariko ishobora kuba yitwaye neza, kuko Union Africaine hari ukuntu ntiyagiye kuri kote CEDEAO ishaka gutera, ntabwo Union Africaine yashyigikiye. Ubu nabwo nishaka kudashyikira ko bavuye muri CEDEAO, nayo bazayivamo. Nabonye Musa Faki Mahamat, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, avuga ko yababajwe n'icyemezo. Uriya we si umunyafurika, uriya si umunyafurika. Nayo nta kibamariye, bazayivamo. Ikintu cyose utakikimariye umuturage bazakivamo. Bariya susi ni umuturage wabo. Les trois états susi ni umuturage wazo, ni sécurité yabo, ni sécurité y'umuturage, kandi biriko biratanga amarazilita yihuse. Watunyuriramo nko muri Burkina Faso, Mali na Niger, wenda uti muri Burkina Faso byagenze gutya mu gihe kingana. Ubu yareka kumbaza igihugu kwa biri hamwe. Le fait que Miria Alliance AS déjà babajije Occident, ikintu kibaje Occident kiba gishimije twebwe, twakwishima cyane Occident babaye uko baratobaje bihagije. Nk'uyu munsi numvise Jorogrete ndasimbutse gatoya ko Texas ishaka kuva muri Amerika, itashaka Biden. Birashimishije rero, nuba makuru babaye biradushimishije. Ariko ikigushimishije cyo kuba babaye kigomba kuba gifite n'impamvu. Iyo mpamvu nayikubwiye, byaratubabaje bihagije. Iyo mvuga amakuru mu mbabarire, ubwo ndavuga Ubufaransa bwose. Kandi uzasome kiriya gitabo Ragenda Cameroon, ibintu Ubufaransa bwakoze muri ya bihugu, ubu byashimisha ninde? Niba France, niba barishe Sankara, we wakwishima kubera bishimye koko? Ni urugero rutoya nguhaye. Niba barishe Sankara, ninde mu Burkina mbere, ninde munyafurika wakwishima? Iyo bishe Sankara si wenyine, niba barishe Gaddafi si wenyine, babishe Afurika yose.
ntabwo nta munyafurika byashimisha rero. none se Dr. ibyo bihugu uko ari bitatu tubifasha bamugana nk'igihugu kimwe bamaze kugera ku cyaho bahitse ubutegetsi? Ntacyo wamenya kuko utazi uko bari bameze mbere. Igihe mbaza nkubwira ukuntu bari bameze mbere. Biriya bihugu byahoragamo imitwe itwaje intwaro. Ntabwo Burkina Faso igihugu uko ari kimwe, ntabwo France yakemeraga kugura intwaro bashaka. Bavuga ati turabaha intwaro ariko zitari letale, zitica. Ngo ntago ngo babagurisha intwaro zimena amaraso. Yego. Niko nabonye Traoré ari maganira n'umunyamakuru abivuga yego. Noneho bati sécurité yanyu turahari. Yarangiza Macron akubahuka akavuga ati haguye ngo abasirikare b'Abafaransa bangahe? Ngo haguye imbari batanu cyangwa 50 sinibuka. Ariko nibashake bayijana. N'aba regionnaire si n'Abafaransa. Ariko Macron yirengagiza les tirailleurs sénégalais baguye muri France. Barwanira France. C'est ça. Rero icyo bungutse bafite sécurité yabo. Icyo bungutse bafite arme, bafite intwaro bashaka ziri efficace. Bahawe nande? Peu importe baguze. Yego. Erega ubu ngubu ibintu byarahindutse. Ushobora kugura muri Chine, ushobora kugura muri Turki, ushobora kugura muri Iran, ushobora kugura mu Rusiya, ntabwo bahabwa. On achète. Ariko Dr. kugira intwaro ni kimwe no kumenya gukoresha izo ntwaro no kurindira umutekano abaturage ni ikindi. Uko wagira kose simbona igituma muvuga niba bari abantu bitwaje intwaro bahamaze imyaka 9 Ubufaransa buhari, ubwo bavuga ngo byabaye efficace se? Simbona icyo mushaka kindi. No kuvuga ngo MONUSCO imyaka imaze muri Kongo hari icyo byatanze. Urasi nibaza igituma atajyana muri Ukraine. Sinzi igituma abanyafurika mutareba ibyo ngibyo. Kwitajya muri Ukraine. Dr. ubwo ni question de sécurité yonyine barebagaho cyane. Oya no. Souveraineté. Uko udafite souveraineté ntacyo ugira. Ufite souveraineté urashobora ufite byose. Hari icyo barahindura ku mibereho y'abaturage no mu bikorwa remezo n'iki baraba president. Ibikorwa remezo ntabwo ari prioritaire. Priorité ni sécurité na souveraineté. Ibindi biraza. Hari byari ntabwo wahera ku mihanda utaracunga sécurité y'abaturage. Yego, hari byari byaza so. Ariko se bimaze akanya gato. Ahubwo imbazo utese ese kubera icyo ngo byari byaza. Bamaze imyaka irenga 60 barende. Kubera icyo utabako byari bihari. Niba muri ko murabaza ibijuru ubu ngubu imyaka Abafaransa bamaze biri. C'est ça nicyo bagubye kubaza. Ntabwo igihugu kivutse uyu munsi. Kimaze imyaka 60 irenga cyitwa ko gifite independence. Urunabo utese ari cyo bahinduye ku mibereho y'abaturage. Do ihita binyereka uko ubizi yuko byari mibi. Rero hari ikintu cya mbere ugomba kubanza, ikintu cya mbere ni ideology. Niba bari abantu baratwishe twakuriye muri ideology yabo, urabona bafashe la jeunesse igitume baje biruka bahera ku mashuri kwari kugira ngo batureme bushyashya dukure muri ideology y'abakolonisateur. Rero nicyo gituma ubona ari ibihugu kubera iki muri Afrika mu bihugu 50 na bingahe ari bitatu gusa bifashe initiative. Nuko abandi ni kubera iki CEDEAO yemera igafata ama sanction, kubera iki CEDEAO yemera ikabirwanya, kubera icyo Union Africaine nta kiri kurakora. Ni ideology twakuriyemo. Harya Mauritania nayo ntiyavuyemo. Mauritania yavuyemo muri 2020. Yavuyemo nayo kuvamo yashaka kujya muri Union de Maghreb, des pays du Maghreb. Hanyuma ntibyakunze iragaruka iguma aho ngaho gusa ntiyagaruka muri CEDEAO. Ntiyanajya muri Maghreb. Rero Mauritania ntabwo yabivuyemo muri sanse nk'iyi munsi nk'iyabaye uyu munsi, biratandukanye. Ni nkuko ni uyu munsi igihe ibintu biransetsa. Iyo muvuga coup d'etat ntabwo mujya muvuga ya Gabo. Kubera iki muri afite ideology ya Occident. Muravuga coup d'etat yavuzwe n'Ubufaransa.
kubera iya Gabo batayivuze ntimuyivuga, iya Chad ntimuyivuga, iya Cote d'Ivoire ntimuyivuga. Les 10 coups d'état constitutionnels niya Guinée mwarayibagiwe. Guinée Conakry nuko hari coup d'état légal n'iziri légal mugani wa Macron. None se Dr. urabona wari ukomeje ku kintu cy'uko ngo ibihugu bishobora no kuva muri Union Africaine niramuka yitwaye nabi, gusenyuka kw'iyi miryango iri regional ntibiganisha no gusenyuka k'uwo. Ega si ubwo ngo yitwaye nabi, Union Africaine si ubwo yitwaye nabi, Union Africaine yitwaye nabi kuba yaremeye kubaho deja iriho nabi, nta kundi yari kwitwara. Kuba yaremeye kuba intergouvernemental ibyo ntacyo bimaze. Union Africaine iraho ariko igihugu kiguma ari kwa kundi. Ntabwo ntifite uburenganzira. Kera najyaga nibaza yuko ibyirengagiza, ariko niko bayubatse. Yo ikintu bayemereye bayibwiye kujya yamagana amakudeta gusa, irabikora. Ariko kudeta zitakozwe n'Ubufaransa, kuko nabwo hari urugerega iyo muvuga ngo Burkina plutôt CEDEAO yafatiye amasanction Mali, Burkina FASO na Niger kubera zakoze kudeta, kandi ibihugu 7 cyangwa 8 byo muri CEDEAO byose byakoze kudeta. Kandi byo nta n'ikibazo kiri. 7 cyangwa 8 sinibuka neza. Ubwo ni nk'ibihe byagiye bikoze kudeta. Ntabwo nibuka nahava bivanga, ariko nzi neza yuko muwati ya CEDEAO yagiyeho ku butegetsi ari kudeta. Uvuze kukurikira ubishaka kureba ayibona. Bo abantu bakoze kudeta barafatira ibintu bakoze kudeta kubera ikisuri itegeka, kuko ngira ngo munazi ko bibaho iyi finance par l'Union Européenne. None si urasaba inkunga, ubwo inkunga aragutegeka. Ni nacyo kibazo cy'inkunga yo muri Afrika nakuba. Nibyo tubona nigize gukubaza nese sinzi nari kwajije uyu munsi. Inkunga na sanction nahitamo sanction. Kuko umuntu ugufatira, nta muntu wafatira Afrika sanction. Umuntu ugufatira sanction utagukeneye. Bariya bakeneye Afrika ntibayifatira sanction. Bayibuze ko exporta ntibishoboka. Nibo bari exporta bigi wabo, nibo bafixe igiciro, ntibashobora kudufatira ibihano. Ariko kuduha inkunga, iyo bataguha inkunga, iyo nkunga bayiguhaye ukayanga barababara. Uyu munsi barabaye kubera nta nkunga batanga muri Burkina Faso, barabaye kubera nta nkunga batanga muri Mali, nta nkunga batanga muri Niger. Ngira ngo murabyibuka igihe Macron yavugaga ngo bohereza miliyoni y'imbari 2 buri kwezi muri Burkina Faso z'amayero. Yamushubije neza cyane, aramubwira ati mu Burkina baramubwira ati ntuzongere kohereza na santime yimwe gusa, atari gutwara abasirikari bawe. Macron akababara kubera bamubujije kohereza amayero iwabo. None si ibyumba we umuntu uha inkunga yitwa ngo uramufasha, akubwira ati reka kumufasha ntacyo ndeka bikakubabaza. Sinzi ikizo mutabone ko iyo nkunga ari danger. Ariko noneho logique simple. Umuntu ntabwo inkunga imyaka 50 igashira, 70, 80. Mbwira, wakwifuza konsa umwana udacuka? Wakwifuza konsa umwana wa imyaka 50? Ibyo ni ibintu twari dukwiye kurebera. Dr. Deka dusoze nkubaza nese uru ni rugero ruhe rwiza cyangwa rubi muri iyi miryango ihuza uturere ibihugu biba bigaragaje? Ni bibi cyane kuri Occident. Kuri Afrika nta kintu mwakwiye kumbaza. Ni byiza cyane kuri Afrika. Donc wakankuraja Afrika yose ibi bihugu kuva muri iyi miryango bihuza yo muri byose. Ikintu cyose kitari cyane ko nta cyacu kiriho. Uzacunga urebe izo nama zose yaba za CEDEAO, iza Africaine, buri gihe bagiye kuzikora haba hari abazungu. Ntabwo numva batumiye umunyafrika wo mu diaspora wo hanze.
ntabwo numva batumiye umwirabura wo muri Cuba aribo bashenye apartheid muzi icyo kintu kitari cyawe ni gute wagikunda Afrika nta kuntu yaba libe nta kuntu yabaho iri mu byo yakoreye nk'umwana bakagukorera ibintu bakakubwira nuko ugomba kubyitwaramo bakakora ibintu bakagutegeka nuko ugomba kubikora ku buryo hari n'umuntu bagira hakwibura ini Africaine uburayi bukamwanga kandi atari ni European muri ni European nta mwirabura ujyayo ariko muri ni Africaine baraza mu nama abazungu uzarebe muri ni European habaye inama nta mwirabura uzabonayo nta n'umunsi n'umwe ariko twe babuzuye ya Dr. reka dusoreza aha hanyuma narindi mbona ku rubuga rw'abantu bo muri Niger tubanaho bandika ko muri Senegal ngo amatora Perezida Macky Sall yayigije igihe kitazwi ni amatora yateganyijwe ku itariki 25 z'uku kwa kabiri barimo barandika ngo yabaye reporté et aucune date n'a été annoncée ibyo nababwiye cyagihe yavuze ko atazitoza mu bwangu yavuze ko atazitoza na Ouattara yavuze ko atazitoza ariko bageze aho bica premier ministre muri Côte d'Ivoire wari umupoza uri solide bahindura constitution Ouattara ritoza bari abantu akora icyo ubufaransa babwiye uwo Macky Sall ntabwo ari wayigije muri ni makuru tuzabigarukaho mu biganiro bitaha ni makuru uzajya kubona ubone bahinduye constitution aritoje Macky Sall uretse yuko ntibyamuhira byo ndabizi nta n'iminsi yamara nibaza ubwenge azabireke ya Dr. reka tugushimire tuzaba tubigarukaho mu biganiro byacu bitaha nicyo ni kimwe mu biganiro tuzakora wakoze cyane merci à vous mwakoze namwe badukurikiye iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare